şu iş şarabımızın uyuşturucusu Karacıgaç ayolunun çıkan insanlarının biri Badırov Kamal'den Acil ağayızlar uzatıp koydu. Söz kezeyi sizde. Ben bir nersenin karnı varsa Assalamu alaikum. Hurmatlı bizden Kırgız elinin babası taşır жатқанын tanıtladı. Men бүгүнкү ушул babamыздың ruhunu sыйлап атына алып ушул кишинин тарыхый китебинде келгениңиздер үчүн өтө кубанычтамын. Şunu aldım. Sen bardağını aldın. Мен Ki verip durasın. bu kişinin kılgan memleketlerini, başkasını, Kırgız eline iziltip, görünmeyen жерге жаман көрүнүп, ар архивтерден суранып жүрүп, жазган şu Musa Safayev olma öte yaşlılık ettim kelip. Bu kişi turалы dagы özüm mokтай turgan oçup kelip, uşul jыйында жараткан Аллага bir esep şükür, uşul bizde adam atadan beri mantık jaratıp burunumuzu ulap kelipkanımızga bir esep şükür. Oşo bizim uruktуулардан biri taşır jakka bağırız. Barımız bizde. Ebu şu ötkenlerden akısıga atayın alaydan atardık görgen menin en jakın görgen en akkulu karıga bir tilavat kılıp anan başlasak degen oyun var. Mena bir söylesem olur. Evet, ağzaka. Tamam. Barkaga ötküler, müşahede etip bulasınlar. Kitapты keyin atarım mesela. Vardı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي
الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم بلغ ثواب هذه تلاوة القرآن إلى روح محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع المؤمنين عامة كافة. اللهم احفظنا يا فياز من جميع البلايا والأمراض. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار والعزة الواحد الأحد القهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Rahmat. Memnunumuzla bereket versin. Rahmat. Арбай разы, Тирюрза разы деп, ошол Ташкентке атабыздын арбай разы болсун. Ошол улуу элдин урпагы кылган Аллахыма чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Рахмат бардыгыңыздарга. Ушул биздин дара ичинен ис байрам боюнан нечендеген улуу инсандар чыгып, алар кээ бирлери тарыхта аты аталса, кээ бирлери ушул күнгө чейин аты ачылбай, даңкы ачылбай, даңкталбай жатат. Мына ушул биздин ис байрам боюнан чыккан Туяк атабыздын Ташбек дапкага арнаган жакшынакай өрү бар экен. Мына ушул өрдү биздин жаш кичинекей балабыз Мурзаев жетимиш аткарып берсе, Ташбек дапка деген өр келет. Assalamu alaikum mehmanlar. Men bugun Tuyağı için Tashbek dapka jönүндө жазганымды берем. Uyg'ur menen buyrug'adan tulparday bo'lib kuylagan. Tuyg'un Tashbek dapkani qo'qonning qani siylagan. El jurtini nabirin qashiqlab жүрүp жыйнаган. Daraning qalin eline xiyonatlik qilbagan. Qizil tildi akınlar qaşında sayrap ırdagan. Put tөгүлү başına oğmatı gelgen yaşынан. Kadırı sinip kanganın kayberen atıp taşıgan. Kaşkaga çerin bargan al kıynalbay ötüp başudan. Bilimine tam kalıp alımdar gelip başurgan. Korkpay turu bajaldan kandardın işin bajargan. Kaçpay turu bajaldan kıyla işli bajargan. Mörü bolgan kolunda kızır жүргөн жолунда. Adilet elde biylegen manlı söz söylөгөн. Bey beçara karıfka beyteki gelip diybegen. Beyozur kılı baylardı başına aşık sığındı. Beresinde büyübөгөн жалыны күштүү жанелен жалтанбаган ортодон. Арткан мисе калдайып балпандыгы бар эле. Арыстандар ичинде кабыландыгы бар эле. Шук шурулуп учканда шумкандыгы бар эле. Серкен эле элимдин султан эле жеримдин. Эми сендей тил билги чыгар бекен элимден.
барлық азаматсыз азыркы кезекте Эгемберди Ерматовдун Ташкентка деген угун биздин мектебибиздин окуучусу Айбек кызы Салиха көркөм окуп берет. Келип кой кызым. Эгемберди Ерматов Ташкентка. Кыргыздан кыйын чыккан арубакка, жетишкен атактанка, кадырбакка, өткөндү унутушуп басмырлашып, оозго алынган жок Ташкентка. Ташкентти саңга кошпой чанса дагы, тарыхта ататалбай калса дагы, көрмөксүн болсо дагы илим боздор, ырдабай койсо дагы ырчубай. Аны ешким болмуштан өчүрө албай, элдигин башкаларга көчүрө албай. Акыйкат бурмаланып калган кезде, акыл эс тебеленип өчүрө албай. Уnuttум неге кыргыз туюмуңду, турпанлар ичиндеги тай бурулду. Кезинде Ташбек деген уулум чыгып, элимде тоогорулду, сайгалуулду. Неге сен ага боор ачылың жок, учакка бекем кысып баскың жок, урпакшар улуу жолду таанысың деп, бурмалап будалабай жазсаң болду. Рахмат, азаматсыз азыркы сөз биздин Ташкент атабызды 1993 жылы кеңири элдин журттун алкагына жалпы жамаатка жеткирген Ташкент китебинин автору биздин агайыбыз Табалыев Жаңылай агага узатып койсок, агай кеп кезеги сизде. Özü kitapçı başlagan siz. Yükseldi ana değil. Şimdi mene. Bir yerde tarmış bu oyunda. Tarmış mı? Bismillahirrahmanirrahim. Жараткан Аллахка миң деген көптөгөн шүгүр. Пайгамбарыбызга салаваттар. Аллага шүгүр бүгүн төбөбүз көккө жетип мына каржыга чайыны Датка бабабызды өтө бийик даражага, бийик деңгээлге жеткен бир маарасына келип отурабыз да. Урматтуу туугандар, бул жерде окуучу майрам айтып өттү. Мен өзүм дагы кыскача айтып өтсөм, сабыр кылып угуп турсаңыздар, балким ичинде пайдалуу сөздөр бардыр. Бисмиллахиррахманиррахим. 90-жылда күн суук, ушул какылдаган шакылдаган Kemal Hacı Ağız'ın atası, Batır Aksakal, büröv öttü düğünüven koygoğuştağız. Teşvik datkan kavrının joğarak jağa koygoğuştağız. Dumağının bir jağın çırvalı oturup, şu Karacıgaç'tan bir azamat jigit çıktan yok dedi. Arkasında ben turan görkazı mi çıktan jaylar. Patriot keziniz jigit vağı. Kanday Karacıgaç'tan patriot yok dedi. Özünce yürekte bir oy tolğu payda olup ketdi. Şu teşvik datkanı bir azamat katta kılıp çıkargan yok, yazgan yok dedi Batır Ağız. Şu söz menin özümden yüreğim ötüydü. Uşul seziminen жүрүп, oşo günden başlap teşvik datka kim ekendigini izildey başladık. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Bu kişinin o kezde zagara деген vakti olganda, ayıva kıyım oldu. Mektepte mugalliminin, okuçuların, kollegalarım turar. Cem mektepten koyarı ve oşol mezgilde kollegalarım bardığına rahmat ezekeler. Menin savağımda okutup duruştu. Men basa eşeğimde atımdı, mataskülüm bilmem alıp oyağıp tamaşa, bu canın ovukatka çeyin karalıkta, Taşbek datka, aytmak şiketsizdir, Fokonga çeyin karalıkta çeyin kırtırılıp, Taşbek datka babağın jöründe az da olsa azından vaktisinde Vesna romantik degen magnitasınlarga jardık, jıynap çoğulduk, жүрдük. Akırı bu çoğu boldu. Özüm Kamiga Üniversitette okuyum. Baldar jaş, zagaracıgan uak, bardığımыздың başımızdan öp düşünlerdi. Akırı çoğup can bolup çoğulgandan keyin bunu oştan çıkargalı kaldım da. Anam patriotik sezim koya koydu dağın kadam jaga kaldım. Türgönge barıp turup көрсөтүп мынтип берсем материалды. Kayakta jomoktap keldim деп taştı aydap çıkkандай oldu. Kolumdan darbızım düşüp ayağaya kapı oldu. Şol keçikte barıp turup oşta profesör Kenensayev, Egen Nazarov, profesör Şerif, Toktogonov degen kırgızdın kıyımları bizde okutkan. Ağaylarga azdanıp turup oş жаңырғы деген газеттен çıkardık.
Құдайдан Абыластай газеттен шығар менен кешіріп қойсыздар туғандар, бұл бізде болған оқия. Қадамжайлық өзіміздің редакторлар намысыдан еттескілік перепей чатывать қылышты, көсіліп шығарышты. Үшінтік газеттерге бірінші жол шықты. Соңынан емі қандай іздедік? Емі қандай қылауыз? Газетке шықтан бөде кім қояуызы қалып кетері деді. Бұл ой толғы жалпы елді қозғалдыдағы кітеп қылауыз деді. Кітеп қылауыз деп тұр, ел ақша жинады. Ақша рубль жинады. Рубльді жинабылып бүтсі ғана сом болып қалды да. Аз ғана тиын болып қалды. Қансы дағылы оштан шыққалы жатқан жерде дағылы бұрмаланып Қадамжайдан шықты. Мына шу кітеп бірінші болып беташа болып шыққан. Кітепке бірінші салып қошқоныма сыймықтанам, сүйінемін. Шул кітептің кірішуісін мына жерде тұрған бұзылып кетті кеше күзде бар еді. Өзімнің қолемге кабинетім Ташбек Датканның офисі болған. Ошо жерде отырып киришүүнү жаздым. 1 жылдан кийин ошо жерде коркунучун жаздым. Мына ол дагы мектепте дагы 2 жолу дипломдук иш жаздым. Дагы артка тартмай. Дипломдук ишти жаздык. Кып-кызыл диплом менен бүттүк. Кудайыма шүгүр соңуна мына балам турат. Бул дагы дипломдук ишти жаздым. 2 эмгек жазылды. Бирок ошол бойдон калып кетти. Мына ағауыз Мұса Сапаев ағаға рахмат. Маңа бір көрінбеген қамшыны чапты, аябай сынықтандым. Орып тұрған жерден сақайып кеттім. Оның қамшысы шыншалық болды, сен жаздырдаған таштап аттың. Туры таштап аттырған заман болды. Қолымыз қысқа болды, жұқа болды. Өте қиын болды туғаннан. Емі сүйініп отырам. Ондан кейін Закирова жабаттым. Разагүл Закирова үйіме келіп жазып кетті. Алла разы болсын. Koşmalar deyin kitapta жазып çıktı. Soğunan Taşbek Datkаны mamleketlik, dünyalık, öte büyük dengeye getirtizgen Pınaşın Musa var. İmanlar biz hiç kaçan bunu kılalmaydık. Men Kırgızmın dep köpürek kakkan kichine olsa da azamat jigit şuna karşı Taşbek Datkаны öte büyük mamleketlik, dünyalık dengeye getirtizdi. Bu kişinin kitabını, monograflarını, referatlarını ben karab çıkıp karadım. Kırgızstan menen Kıtay'dın ortasındaki çegara Taşbek Datkan belgilegen çizik boyunca turat bugünge çeyin dedi. Allah razı olsun. Ben sizden köpsü böyle tuğalar. Geçin köpsüler. Bayram. Rahmat. Kırgızlar. Rahmat. Ушундай чыгарган китебиңиз, жазган китебиңиз үчүн Аллахтан ыраазы болсун. Ошондой эле келечек муундардын адеп акылактык тарбиясы үчүн дагы сиздердин китебиңиздердин мааниси чоң. 19-кылымдын биринчи интеллигенттеринин бири болгон. Ошол мезгилдеги Кокон хандыгындагы жети шаар деңгээлиндеги ошол мезгилдеги саясий аренада турган биздин ушул кичинекей айылыбыздан Каражыгачтан Актерек сайынан чыккан Ташбек Датка атабызды даңгазалап бүгүнкү күндө анын жүзүнө дагы бизге жаркыныраак ачып берген сөз кезеги биздин Муса Сапаев агайыбызда. Агай, сөз кезеги сизде. Жақсы тақты. Қағаларды айтам. Бұйымықтан шығарады. Hurmatlı yoldaşlar, Taşbek Datkанын ұрпағы руху şu жерде елесі сақталған жер, ıyық жер, ıyық İsbayram Сайдың еліге жауымды салам hurmatlı тұрғындар. Сөздің башында мен бір ардақты өтінішті атқарып қойғым келеді. Кеше күні İstanbul шаарынан Манауы Астанада біздің бір абдан мықты Найман ізінде жүрген жігіт бар, Үрісбек Айдынұлы деген. Азыр İstanbul'da кандидаттық жақтап жатады Наймандар бойынша. Ошол қоңырау чалып, интернеттен оқыдым, сіз оқымыш қылыпсыз.
Мен Найман энциклопедиясының 2-ші томын шығарып атам редакторымын. Ташбек датқа бойынша жақсы берің Найманның батырларының қатарына қосып қойылып, жол жиынның қатысушыларына менен ыстық салам айтын деп, İstanbul'dan, Türkiye'den salam айтты. Ошоның салам өтөсүн. Эми Ташбек датқа жөнүндө мындайда, урматтуу жолдоштор, мен азыр кичине нерсесин көрсөтүп коеюн. Мына көрдүңүздөрбү? Мына Кыргызстан, мына, көрдүңүздөр. Берги ортодогу 7 шаар мамлекети. Аянты Кыргызстандан 7 эсе чоң болгон. 7 эсе чоң болгон, мынеке. Ошол кезде халкынын саны 17 миллион болгон. Ол мамлекет майда мамлекет болгон эмес. Ошонун 14 жыл баатыр башчысы, же болбосо коргоо министри болду. Ушул улуу адам мына бүгүнкү күндө Каражыгачта ушул кишинин аттагы көчө барбы? Жок. Мына көчө жок да. Ой, оштон шу жерге келгиче мен бир 50-60 көчө койдум. Ташмат көчөсү, Ешмат көчөсү, Кошмат көчөсү. Бул адамдын жөн эле көчөсү жок. Бирок бул китептен кийин азыр Илимдер академиясы кызыгып атат. Улуттук университеттин тарых факультети кызыгып атат. Улуттук жазуучулар союзу кызыгып атат. Али бүгүнкүсү бул иш-чаранын Кудай кааласа башталышы гана, учкун. Себеби дегенде бул тарыхый эмеде мен Кыргыз тарыхындагы көптөгөн жабылып, жашырылып, бекитилип жүргөн фактыларды алып чыктым. Мына Кыргызстан көрдүңөр, мына могу 7 шаар Ташбек датка коргоо министри болгон мамлекет. Айырмасын көрүп атасыңарбы? Мына Кытай. Ал майда мамлекет болгон эмес. Мына могу Залкарова таяпта жатат. Болду? Эми мындай болду да. Бул Ташбек датка жөнүндө мына 18-ci жыл беле биз шунда келгенде. 18-ci жылы августта келдик, эмесине жайканасына бардык, эмеге бардык, Тегирмешке барып 2 күн чоң талкуу өткөргөнбүз. Анан бул экөөбүз качтан казак туугандарга барып келишсе сүйлөштүк, эме кылып. Анан изилдеп жазайын деп кыдыра баштадым да материалды эме кылдым. Эч жерден эчтеке табылбады, Илимдер академиясына барсам, Илимдер академиясынан айтты, о сенен мурда 15-20 жыл мурда эле Эгемберди Эрматов депутат болуп жүргөндө. Ташбек датканын тарыхын жаздырыш керек деп бизге келген. Анан биз бир 2 адам менен тааныштырганбыз. Биз кандидаттык жактайт элек Ташбек датканын тарыхы боюнча деп. Бирок эчтеке таба албай коюп, бардыгы тең эме жок экен, архивдик материал жок экен деп ошентип айтат. Эгемберди Эрматов эмеге чейин барган экен. Улуттук университеттин тарых факультети. Ал жерге материал издеп барсам, алар да ошону айтат. Ой, Эгемберди Эрматов аракет кылган, бирок жаза турган адам. Макул дешет дагы эчтеке факты таба албайт, жок. Анан жазуучулар союзуна барат. Андан сырткары Эгемберди Эрматовдон кийин бул жерде район акими Азым Карашев деген болгон экен. Бул киши Дил сезим деген китеп чыгарып, ошондо мына Жанбайдын материалдан жакшылап алып туруп барган экен. Ошол китепке киргизет дагы, ал киши дагы жаздырам деп Жалал Абадка чейин барган экен. Ошо Ташмат Кенесариевке чейин жолуккан экен. Алар дагы эчтеке таба албай деген жоопту айтат. Эмне үчүн Ташбек датка жөнүндө эчтеке таба албайт? Мунун сырыны мына моундай болот. 1757 жылы мына кыргыздар ойроктор деп коет, калмактар. 143 жыл согушкан. Ошол ойроктордун Жунгария деген мамлекетине 1757 жылы Кытайлар басып алат. Басып алып анан Синьцзян мамлекети деп жарыялайт. Азыр эми Кашкар автономный облусу деп жүрбөйбү?
Al кезде ondan da çoğun bulun. Бұл жолменен бір жарым екесе çoğun bulun. Sincan деген сөз жаны шек деген. Анан басып алғаннан кейін бұларды аябай езеді. Қытайлар. Емесіне тартып алады. Otunu olalım, malı olalım, gilem жасап, al kezdен gilem жасаған, жібек кездеме жасаған. Елдің қолдан арзан алып алуы сатып баяғы елді қинағаннан кейін аны ел көтеріле бастайды. 3 жолы көтерілді. 46 жыл күреседі, миллионға жақын адам біледі. 3 жылдың ішінде ең мықты шығарған адамдардың башы кетеді. 2 жолы 2-3 шарыны 1,5-2 жылға шейін қармап тұруға да жетеді. Бирок мамлекет катары бутуна турады. 4-нче жолу көтөрүлүштө ийгиликти ишке ашат. Эмне үчүн 4-нче жолу көтөрүлдү? Ошол убакта биринчиден ошол жакта кыргыздар Эрдеке жараганга ушуп жетилер. Экинчиден Ташбек Затка, Жакыпбек сыяктуу чыган лидерлер пайда болот. Ошол эки шарт баягы мамлекетти кайрадан ошол кезде 400 миллион болгон Кытайлар. Басып алышыға мүмкіншілік бербей, англичандар менен мамиле түзүп туруп, ошолордун колдоосун 20 миллиондук 200 замбиректи алып, дагы башкаларды алып туруп, чехраны тоосун үлгүрүп, нар жактан келишет. Сактап калып мамлекетти бутуга тургузат да. Мына ошондо 14 жылдан кийин баягы жетекчи Жакыпбектен чоң ката кетти. Чоң стратегист. Шунча булар эми кылычтын мизинде турат да, кылычтын мизинде кылт этсе эмне болот башында. Ошондой шартта жашаган. Мындайча айтканда, Кытайдын Син империясы, англичандардын Британия империясы, түрктөрдүн Осман империясы, Россия империясы төртөөнүн ортосуна кынчылык болот булар. Анан болгондо дагы Кашкар, бул Кашкар улуу жибек жолунун борбору деп эсептелет. Улуу жибек жолу дүйнөнүн экономикасын кыймылдап турган жол болгон. Ошол Кашкар бардырынын көзүнөн өтөт да, орустарды ээлегиси келет. Нар жактан англичандар, Индияны болсо колония кылып алган англичандар. Индия деген чоң мамлекет. Индия аркылуу англичандар ээлегиси келет. Осман империясы болсо биз мусулманбыз, мусулман мамлекети бизге караш керек деп алар ээлегиси келет. Кытай болсо кайрадан басып алгысы келет да. Ошол төртөөнүн күрөшүндө турганда Жакыпбек баягы хандыкты көтөрө албай манчыркап кетип, чоң Беккулу деген баласынын мураскор дайындабай, эң кичине 26 жаштагы Хаккулу деген баласынын мураскор деп жарыялады. Анан жарыялаганда ошол катасыны ал кезде ошол жерде Тарамчы тобу деген болгон. Тарамчы тобу. Ошо жунгар эмелердин өзүнүн бир эмеси уруусу чоң кыштын уруусу. Ошолор дайыма Жунгариянын мураскору биз дегенде, анан булар кайрадан баягы маселе көтөрүп чыгат. Бул кандай Жакыпбек менен Ташбек Затта Алимпулатовдун мураскору. Булар келгиндер бизге хан болобу, биз болушубуз керек, биздин ата жайыбызда. Ошол эки тирештен анан кийин мамлекет калкаланат. Кытайлар кайрадан басып алат. Анан басып алганда ошондо Цзо Цзинтайн деген генерал эме кылат, 180 миң армия менен кол салат. Анан ошол моундай деген буйрук берет. Эмени Кашкарды башып алгандан кийин бул архивден Англиядан табылды. 7 шаар деген жазуусу бар, бир да көрүнөт. Жарнак нөл калбасын. Жакыпбек Ташбек деген сын жазылган бир барак калбасын. Кагаз иштерин, китептерди, эстеликтерди, сүрөттөрдү, эске салчу эскерме буюмдарды зерикпей тинтип, издеп табасыңар, шыпыра өрттөп жок кыласыңар. Булардан тарыхта, таржымалда, ал эмес аталышта калбаш керек. Бул ишти аткарууга, катышууга ар бир сартелге чейин милдеттендирем. Атайын өрттөгүч топ түзөмүн. Өзүн тикелей көзөмөн кыламын. Деген буйрук менен далай китепканалар, документтер сакталган жайы орду түбү менен өрттөлүп, турмуштары талкаланып жок болду. Мына ушундай. Себеби мурда 3 жолу көтөрүлүп, булар баягы Кытайлардын жаныга манчжурлар деп койгон, манчжурлардын жаныга ушунчалык койгузган экен да. Мына ошондуктан
Eç qanday al жақта материал қалған. Endi Qirg'iziston jag'iga kelamiz. Qirg'iziston jag'idan birinchi жолы Tashkentdagi qo'qqisidan izilgan bu Qayum Miftahoğlu degan bo'lgan. Qayum Miftahoğlu o'ta o'zi ulug' boshqir. Birinchi жолы ma'nosida jazo boshlagan o'sha Qayum Miftahoğlu. Anam 1947-yili bu kishi Cho'ng'alayga boradi. Cho'ng'alayga folklor toptog'ani, endi o'ziki emelarni toptog'ani boradi. Borsa o'sha yerda Tashkentda men Uluchatda cho'g'u ishlagan nasherdan o'sha Uluchatda ko'rilgan balasiga yo'l bo'lib qoladi deb. Endi al kishining jazo turgan mildeti emas, tarixdan folklor deb yuradi. Biroq bu materialning bog'liq ekanini sezib, o'sha yerdan turib olgandan keyin jazo boshlaydi yerga. Ondan keyin dag'i 3 odamni da mana o'shning gazetasiga olib kelib 3 kun o'zi borib, olordan jazo. Anan qiziq kezi, o kezde hozirgida mana shu arxitektor bo'lgan emas ekan. Mana o'quvchilarning juqa defteri bormi? O'shaga yozib turdi. 1 2 3 4 dedi. Anan yozib olgandan keyin 48-yili Atay Tashkentga uchun Cho'ng'alayga boradi. Dag'i jazo bitmayapti, surab keldi. O'sha janobi Xitoylar mas'ul olgandan keyin Qashqar elning bir bo'lib kelib o'sha Cho'ng'alayga o'tib tashib qolgan ekanda, ko'pincha Qaramqa Zarovda Qaramqa joylashgan ekan. Bir qadar dag'i jazolalar 48-yili. 49-yili bu kishi o'shani jazib olib o'zi qo'rqib boshladi. Men to'rish qildimmi, to'rish qilmadimmi deb ishga kelib bola chaqasini Boshqirdistonga jo'natib, ayari borib ketib, anan uyini sotmoqchi bo'lib, uyi sotilgan 5 kun turgandan keyin 5 kundan keyin boyagi odam dasilgan oldi qoldi. Anan keyin bu o'zini o'zi asib turdi, qo'shnilar aytadi, "Kechib yurdik, chiqib yurdik." Qanday yurdik? Mana shunday bo'lib, keyin o'sha Qayum Miftahoğlu'nun bunun qo'lyozmalarida Tashkentda o'zincha defter bergani, o'sha defterning biri o'zi topilgan. Akademiyada topildi, endi maktabga kirgizdi. Topilgan. Bundacha aytganda, bu Tashkentning tarixi o'ta cho'ng tarqadi. Yozgandan keyin, bu yerda yozgandan keyin qo'lyozmani ko'p o'qidi-da. Anam bardirdan shunday so'rab berishdi. Endi uchun shunday ulug' odam bo'lsa, To'lagan Qosimbekov singan qilishga kirgizganmi? Qandaycha? Bu degan o'sha cho'ng zalqar figura turibdi. Dunyolik siyosatda roli bor. Deganda To'lagan Qosimbekov bilgan, el bilganni bilmay qo'ygan emas, barbirini izilgan, taqtagan biroq singan qilishga kirgiza olgan emas. Sebebi deganda birinchidan Sovetlar Soyuzining shunday siyosati bo'lgan, O'rta Osiyo ellari Rossiyaga o'z ixtiyori bilan qo'shildi degan. Alem Tashkentning tarixi bo'yicha Alimqul Ataliqni atatdi chiqqinchilar. O'sha chiqqinchilar qanday attani hozirgacha belgisiz, izildanmay yurgan. Demek Rossiyaga o'z ixtiyoriga qo'shilganini zo'rlikda bosib olgan. Buna mol farklı çıkarttı. Bunu yazarlar var. Kelime tasmini yazarlar. İkinci Sovetlar Soyuzu şunday olgan, O'rta Osiyo ellari qarang'i bo'lgan, intelligensiyasi bo'lgan emas, bilimi yo'q bo'lgan. Dev shunday jazosini tarixda degan Skachevning fikrini ko'rsatmasi bo'lgan. Abul Tashkentda degan o'quvchida bilimli odam bo'lgan. Yurgiya siyosatni tushungan. Dokumentatsiya hozirgacha dokumentatsiya bor ekanlik. O'sha kezde mamlakatning dokumentasiyasi Arab ariyi bilan Qirg'iz tilida ishga kirilgan. Bu va Moldoniyaz birinchi yozma adabiyotda bo'lmaydi. Bu Tashkentda birinchi yozma mamlakatning dokumentatsiyani Qirg'iz tilida yo'lga qo'ygan ekan. Buni tartibga olib kirish kerak. Üçüncü çoğun mesele bu yerde 3 державалардың ortasındağı talaş bugünkü şeyin toktayı ulanıp kılıştı. Bunu hazırda yürüyüp yeter. Buna oşul geosiyasi talaştı tarihçiler cevap yaşayıp
Ой, bizde yıllarlık dostluk, bunanda diplomatiya tutup süreyle жүрмейді. Alanda емес, okumuşta tireşken, soğuştan, birini bir aldadan, satkan, sürgün. Demek bu farklı çıkaralım mı? Çıkaralım. Ana en çok sebep, dördüncü sebep. O alım kulatalık menen jakты taşıp söyleşip, Yetişer memleketinin halkı 17 milyon oşol kezdе. Tak? Kaşgar emesi kandırdı. Milyondan aşağıda halkı oldu. Ökönü biriktirip durup, Turan memleketini tüzüp, Turan imperiyasına. Oşonun Orusların baskınçılığına sataklığa oldu. Eğer biz iki memleket birikken olsa, şunda kuvvetli güçke oluruz, bizi basıp alalım. O da kuvvetli oşonun maksatını bilgenleri, çıkıntılarda satıp alıp durup, şaşılıştır diye yaptırdılar. Bunu jarga çağırırlar, Telegram kasını çıkarırlar. Buna hoşlandıktan, buna başka da sebepleri var. Telegram kasındaki o ayvaysını bilgen, eğer de bu farklarda kimse durulmasa, nitölde kiteye çıkmaya kalışılmaz, Telegram kasındakinden açılırlar, ömür toplum çıkarışır. Hoşlan için taşıyorduklarını tegiz alırlar. Yemi, hazır ben bu yerde kitapты alıp bir okuşunuzlar gerek. Sebebi degende hazır başlangıçı kanalımızda bir katar okumayınca fikir ayta almaydı da okuğundan keyin fikrini ayta başlagandan keyin kadamjayda başkaça ilmi konferensiya kılışımız gerek. Bunu biz dünyalык dengege kötörüp çıkarabız. Mümkünçülük var. Men kandayça taптım faktını. O gelsin ona soraş gerek. O yaktan Xitaylar тазалаған ustalarından kırganda bütün dokumentlerdi. Bu yaktan bizdikiler alım kulata altında köptüren dokumentlerini özbeklerде Kazaklar kavalday жүрөт, жоқ кылышкан. Ана кагаз кагып чыкты. Бул үчүн азыркы IT технологиянын эң акыркы супер механизмин колдонду. Kandaysa, bugün arşivdeki materyallardan bardığını sifravaga düşürüp atar. Kırgızstan en artta kaldı. İlimler Akademiyası 36%'ını düşürüptü. Narko Respublikalık arşiv 40'a jetti. Özbekler 90%'dan ötkürdü hazır, elektronuyla. Kazaklar 90'a jakındap kaldı. Avrupa, Amerika 100'e emek kılıp bitken. Demek bu degen ne? Arşivdi gıdırıp yürüyüşün keregi yok. Şu yerden eğer güçlü IT teknolojik olsa şu yerden London'un kavalagan arşivdeki papyasını surup duruşta mümkünçülüğü var. Mesele elde de, mesele bayağının manavında. En arzulan jönököyün, Mısasıbay size maksakalı kendisi sıylayınız. Biz bekarına çıkarıp verildi. Bekar çıkarıp vergende 5.000'li kaçtaysın toplavardı. Onsuz onun her bir işi emgegi $1000 harcağını ensin. 82.000 son akşam ketdi şu arşivke. Hiç deken ayağın yok mu? Hem için ben oşa vardı. Ben şunday şeyin geldi. Je men yazıp çıkaram, je bunu hiç kim çıkaramadı. Söyle, Allah şöyle. Yemi karakterimiz yok. Bu kol yazma yok bir sözler var mı? Ya o yakta da tarihten kullanma tanıyorsun. Evet. Yemi bunday oldu da hurmatlı yoldaşlar. Ben 13. yanvarda verdim kol yazmayı. 6 ay jattı kol yazma. 6 ayın içinde 2 jolu bağ kötörüldü. Keyingisi janağı Oruslar bilen Ukraynanın soğuşunda büt Avrupa barışı vurup Rusya'ya bolakarokta kılmadı. Rusya kağız çıkara almaya kaldı. Görse nargı jıgaş materyallarda agartıp kağız kaylap kileyley turgan химикатты Germaniya çıkarады eкен, бербей койду. Типографский красканы Germaniya мен Fransiya çıkarады eкен, бербей койду. Kağazdын басымы 3 есе көтөрүлүп кетти. Шарт etip. 240 mingga сүйлөштүрмөдө кийин барсам айтты. 347'ni taşa verirsin çıkaralım, bol olsa kayda olsanız. Ne kılış gerek? Yenmek dayanır.
köşörüş gerek, turuş gerek. Ev oyağını men doğrungan jokmун, olgan faktını aytып atam. Жарымынан өткөрүп чечип койдум. Кудайга шүгүр башым таанып калганда авторитетте чоң рол ойноп койду. Барсам башка типография директору Эмуса Сапаевич, биз сизди жакшы билебиз. Болбосо азыр типографиялар мурда 100 000 сомсуз сүйлөшпөйт, азыр 200 000ге чыкты. 200 000ди таштагандан кийин сүйлөшөт. Ага сен ойноп жүрөбүң. Биздин мынандагы 400-500 коллективдин өтө менен барабыз. Биз аларды айтып жүрүшүбүз. Мына ошондой күч менен деп Кудайга шүгүр колго кирди, алдыңыздарга алып келип койдум. Мен бул жерде кошумча айта турган эки гана эме бар. Мен 6-7-2 бөлүм киргиздим бул жерде. Эмне үчүн? Себеби эки чоң проблема турат бизде. Биринчи проблема биз ошо Ташбекзаткадай чыган, англичандар менен түздөн-түз сүйлөшкөн, түрктөр менен Россия менен түздөн-түз тикелей өз деңгээлинде дипломатиялык сүйлөшкөн адамдын урпактары бүгүнкү күндө ол деңгээлге ишинди жарабай калды. Эмне үчүн майдаланып кетти? Эмне үчүн биз кайрадан ошо Ташбекзатканын деңгээлин кайтарып алабыз? Кайсы жол менен? Ого 6-главасын киргизди. 7-глава Ташбекзатка Жакыпбек булар элди ынтымакка уютуу жагынан окумуш болгон да. Biz ынтымакка жөндөмдүүлүгүбүздү жоготуп көрдүк да. Ынтымак болушубузду билбейт аны. Ыкмакерлигибиз, жөндөмүбүз, адамгерчилигибиз жетишпей калды ынтымакка. Ошон үчүн 7-главасында ошону жазамын. Биз ошол ынтымакты бекемдөө аркылуу Ташбекзатканын ошол мурас калтырган чыгаандыгын кайтарып алуу аркылуу элибизди мынау кыйын абалдан ошондо гана алып чыгып урматтуу жолдошубуз. Мына мен жөнөкөй мисал келтирейин, менде мынакей статистический маалымат бар. 1997 жылы Түркистан генерал-губернаторлугу эл каттоо жасаган жыл боюнча бар мында. Бул жерде мына ошондо Кокон хандыгынын аймагындагы элдерди мындай деп жазат. Sartlar deyil, Sartı deyil. 788.989 adam. Bu 1897. İkinci orunda Kırgızlar turgan. Kirgizli 201.579 adam. Üçüncü orunda Özbekler turgan. Özbekler 153.780 adam. Dördüncü orunda Tajikler turgan. Tajikler 114.081 adam. Ruskiye 9.842 adam. Kaşgarçı, Kaşgarlıklar janagı Kaşgarda ошол тегерде солда сатып менен жүргөндөрдү эсептеген 14.915 адам. Кыпчактар 7.584 адам. Каракалпаки, жана Каракалпакстандагы 11.057 адам. Прочий түркү дейт, жана 7 шаар мамлекети калкаланганда качып чыгып, ошол Türkistan General-Gubernatorluğunun Fergana областына кирип кеткендерди Прочий түркү деп жазган. 261.234 ашкын келип ушуга жайгашкан. Мынакей. Ошондо Fergana областына жалпы 1,5 миллиондой калып жашаган, ошонун ичинен демек 201.579 гана кыргыз болгон. Эмеде ошондой эле эсепти Ташбекзатка да жүргүзгөн эмеде Кашкарда. Булар да жүргүзгөн. Ошондо Кашкардагы кыргыздардын саны 2 миллионго жакын болгон. Жалпы түндүктү кошуп эсептегенде, түштүк эми мынакей 201 000 болсо, түндүк тарапты кошуп эсептегенде экөө биригип 427 000 эле кыргыз болгон экен ошол жерде. Кашкарда 2 миллион кыргыз болуп атпайбы? Кайга кетти бул кыргыздар? Вот ошо кыргыздардын баардыгы кайга кеткенин бүт архивден алып чыгып киргизген. Жалпы уйгурлар ошол бургандар ол кыргызды баш кылып 3 миллиондон ашыгыны эмеге сүрөт. Такаламакан чөлү дейт, ошонун нар жагына сүрөт. Сүрүп азыр ошол жерде бар экен, адамдар барып келишти. Ошо жакта кыргыздар уйгур болуп жазат, уйгур кылып эмелер өздөрү жазат. Кытайлар кыргызын деле уйгур кылып жаза берет,
Tacının var sıra oturur size sürgünge ayda. Anan sürgünge aydagandan keyin oşol jerde hazır 3 milyondan aşık Kırgız Uygur olacağına bırak biz Kırgızbız, Türk'üz, Kırgız de hazır aytışat eken. Kalpak diyet eken, kulak şövet eken, beş parmak jasayt eken, Kırgızça karımı diye biliyet eken. Ondan çıkarı Angliçanlar milyon adamga sebep Angliçanlar koldavanlar. Yemeden Kaşmir'de Kaşmirler lagerin kurat çatırlandı. Hazır o yerde milyondan aşık Kırgız, oşal Hindisol yazılı olgan, biroq özlerini biz Bakay urudanbiz, Bakay Kırgız'da biliyet eken, milyondan aşık Kırgız hazır var. Anan üçüncü tarafta, bana Cenab-ı Kamir'e vargan Kırgızlar, Kırgızistan'dan Cenab-ı Dunganlar meni Uygurlar жүрmeydi. Büyük oşal Cenab-ı Xitaylar kayradan kelip basıp alganda, oşağının arkasına kaçkan kaçkınlarının arkasından kelip kalgan. Yemi Taşmekdatkanın dağı öğrenmesi bu kişinin kitapta süngöndür bu жерде. Bu öte kızıl. Şu jakta жүргөндө okumuş kitapta bir жазганмын. Ең акыркысы Улуучатка келип Кытайга келип сүргөндө Ташкентке көрүп турулар. Мен де Улуучатта китепканам бар деп китептерим калды, китептеримди алып келсеңер кетпейин дейт. Анан буяктан жанагы эме зар дегендерди зар азыр досторунун бардыгын анысы тизмеси бар. Шашпай турсаңар алам. Ошо достору бар, анан турганда көргөн эмени кой. Бар китебин алып келгенде Улуучатка түнү менен барып, 2 курушун китебин көтөрүп чыгат. Көтөрүп кайра отрядка чыкканда согуш болуп кетип, 2 курушун китеби үчүн 84 адам баш кетет. Анан ошол китепти жүктөп алып келет бул жерге. Алып келип китепкана ачып, китепканачы дайындап коет. Бул китептер жанагы Ташмекдатка каза болгондо ошо тажиясыга келген адамдарга жаткадан таварикти ona китептерди таратып берип жиберишет. Анан калдыктары бар экен. Bunlar ama bir 5-6 kitap jönөткөн, ошол жерде турат. Азыр дагы 2-нчи томун жазганда келет. Hazır dağı oşa kaldığı var. Gördüler bu kanda kitap için başın sayfa. Hazır biz kitap desek o yana karab kaçardı. Значит, kitabımızdan dağı bulantısı köken. Bu bunday oldu. Men kitaptan çıkmay kalgandan keyin köplerini kıskartışka to'g'ri keldi. Svetnoy kartalar var edi. Anan jana sıngan kılıçka okşoş diyaloglar yazdım edi. Kıskasını 300 bekte var kaldı. Kıskartı 216 bekte düşürdüm. Hem kitapta düşünüklü olgandan keyin kayra oşa kıskartı salgan yerlerde baribir kalbına keltirip kayradan çıkarabız. Bu birinci başlanışı. Yemi hurmatlı yoldaşlar, Taşmekdat'ta kitap aldın mı? Çismasıdan beri var. Mütevzek yılı. 1868 yıl okuyalım. Anam bunday olat, hurmatlı yoldaşlar. Taşmekdat'ta Kırgız'dan çıkan birinci general. Batırbaş keyin general degen Çin'de ayaktan da öyle. Biroq chet elliklar Batırbaş degeni tushungan emas. Angliçanlar böyle general Taşmekdat. Bir qarasang general Taşmekdat deb Xitoychadan yozib beradi. Dört general atagan. Hech qanday ani Batırbaş deganga tilga kelgan emas, tushunmagan emas. Вот Ministr обороны Жетишар general Taşmekdat deşken. Gördüler mi? Bu Kırgız'dan çıkan monolitten жүрмөйбүз bazılarında. O monolitten bir kılım buradaydı. Özümüzden Nayman Taşmekdat'ta birinci general oldu. Men aytarım, şu tuğanlarım en kıskaça gana ayttim. Kitapta vardınız var. Okumuzlar. Bu jönele birinci uçkunu.
Ali oldu da Ali Proş'tur. En başta. Şu toplumdan kettiler. Ағай, атын атаса құты сүйметпей, Таштекбек қатарысындағы құты арбай разы жаса керек. Ушунча биздин жан дүниебизге руханий азык берген, бир азык берген сиздин өмүрүңүздү, ден соолугуңузга, ишмердүүлүгүңүздү Аллахым берекелерди берсин. Sizge bizim жалпы ошо Дара элинин атынан, Кыргыз элинин атынан чексиз таазим агай. Азыр эми турсаңыз ушул жерде көрөрмандардын арасында суроолор болсо керек. Суроолор болсо берсеңиздер мусалайбызга. Sözünüz bitkende şimdi siz kaçıp ketesiz. Bütörü verin, sizlik işine Ejönle koy. Ejönle koy. Rahmat aytıvermey ardım bu saçtan. Bozuydu sıkıntı da Koy. Ana bereken bir şeyler için Yok başka. Ағай, рахматтағы бір жолы. Sürekli başbarlar. Бай менен ушинтип жүрөбүз, өмүрүңүзгө Аллахтын береке берсин ағай. Сизден дагы көп ийгиликтерди, баарын руханий биразыктарды күтөбүз. Анда Тұрыңыздар. азыркы сөз кезегине Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин Баткен областындагы өкүлү Арслан Мундашевич агайыбызга узатып койсок, агай сөз кезеги сизде. Kartını kadar. Karta kamallık da. Karta. Çok işler olmadı. Ama biz hazır bu otursak bizim Kırgız elinin şunçalık için uzun ekeni. Hazırda akıllı yılların malumatına kararında 14 bin yıldır tögörgün aytып отат. Kırgızistan'ın memleket olup tanınıp yer şarında. Önce memleket oldu 14 bin yıl. Belki bundan da uzun. Şu 14 bin yılın içinde Kırgızlar kança kıyımlar çıktı. Kança özgürlük adamlar çıktı. Patriotlar çıktı. Bana o şunun birini Musa Sapayeviç, bana Damlaoğuz, öküğü şu kişinin hava çıktı. Bu kişinin ne olup otursa mıdır? Bunların ömrü ördük oldu. Bizim yaşlarımız için. Bir içinde ördük oldu. Şu kişinin patriotluk sezimlerini, patriotluluğunu okup durup ben özümde suyun olsam. Nasıl bizden yerimizin arasında şunda kıyımlar olmalı. Musa Sapayeviç, ben sizden bana 4 yıldan beri bilen baba. Siz bizden Kırgızlık tarafından şunca terengizde de oldu. Sizin o şu an patriotlar bizde tanıdı o da. Böyle Kırgızistan